Abaherwe bakomeye cyane muri Afrika bitabira inama ikomeye cyane yabereye mu mujyi wa Kigali kwirebero muri The Pinnacles Hotel, aho aba baherwe baganiye ku bintu byinshi bitandukanye birimo ibijyanye no kuba baganira uburyo Afrika yakwiteza imbere mu buryo bukomeye cyane. Africa Renaissance Retreat yatangijwe ku bufatanye na Perezida Paul Kagame na Aliko Dangote, ihuza abo mu nzego zitandukanye zabiza ubucuruzi, politiki, abafata ibyemezo n'abandi bahanga batandukanye. Uyu mwiherero uri kuba ku nshuro ya kabiri, watangiye kuwa 14 kugeza kuwa 16 Ugushyingo 2025 muri The Pinnacles Hotel. Reka ngugezeho urutonde rw'abitabiriye iyi nama. Harimo Aliko Dangote, uyu ni umunyanigeria, akaba ariwe mukire wa mbere ku mugabane wa Afrika, aho ayobora Dangote Group, ikigo gikomeye mu nganda zitandukanye zikora isukari, sima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa kabiri hariho Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Uyu ni perezida w'u Rwanda kandi akaba umwe mu bashinze African Renaissance Retreat. Akaba afite uruhare rukomeye rero mu miyorere ya politike na gahunda z'iterambere mu gihugu ndetse no ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa gatatu hari Amina G. Mohamed, ni Deputy Secretary ndetse ubwo ni Vice Secretary General wa Loni. Yigeze no kuba Minisitiri w'Ibidukikije muri Nigeria. Yagize uruhare runini rero mu migendekere ya gahunda y'iterambere rya 2030 SDGs. Hakaba Louise Mushikiwabo, ni umunyapolitike w'umunyarwanda, yahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ubu ni umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie OIF. Yanditse igitabo cyitwa Rwanda Means the Universe. Hari Tony Olumeku, uyu ni umuherwe w'umunyafrika, umushoramari ukomeye cyane. Yashinze Here's Holdings, ikigo cy'ishoramari gifite ibikorwa mu nzego nka banki, ingufu, ikoranabuhanga n'ibindi. Afite Tony Elumelu Foundation igamije gushyigikira ba rwiyemezamirimo bato muri Afrika. Filozofiya ye rero akaba ari iy'ubukungu, ikabizwi nka Africapitalism, ishyira imbere uruhare rw'ishoramari rya Afrika ubwaryo mu iterambere ryayo. Hari Patrice Motsepe, umunyafrika y'epfo, ni umwe mu baherwe b'ingenzi, akaba ari umwe mu bakire bakomeye cyane muri batanu ba mbere muri Afrika. Yashinze rero African Rainbow Minerals, ikigo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Akabazwi cyane mu bikorwa byo gufasha abantu cyangwa gutera inkunga imishinga y'imibereho n'iterambere. Uyu Patrice Motsepe mbibutse ko ari nawe perezida wa CAF, akaba ari organisation niko nayita y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika. Hari uwitwa Tijane Tiam ku mwanya wa karindwi, ni umunyakote d'Ivoire, ni umuherwe mu by'imari, akaba n'umuyobozi. Yigeze kuba CEO wa banke ya Credit Suisse. Ubu ni perezida w'ikigo cy'imari chairman cya Rwanda Finance Limited. Afite impamyabumenyi mu mibare y'ubwenge mathematics. Hari uwitwa Mactal Diop, uyu ni umunyasenegali, akaba ari umunyamibare mu by'ubukungu. Ubuyobozi bwa IFC International Finance Corporation, ni managing director w'iki kigo. Yigeze kuba vice president muri World Bank, ushinzwe ibikorwa remezo infrastructures muri World Bank. Yanabaye minisitiri w'ibijyanye na economy na finance mu gihugu cyamubyaye cya Senegal. Hari Vela Songwe, ni umunyamibare w'umunyakameroni, yabaye executive secretary wa UN Economic Commission for Africa. Akaba ari we wa mbere w'umugore muri uwo murimo. Yakoze mu kigo cya World Bank na IFC mbere yuko ajya muri ako kazi ko kuba UN Economic Commission for Africa secretary wayo, executive secretary wayo. Afite rero PhD mu mibare y'ubukungu, mathematical economics. Turagaruka ku bandi bitabiriye iyi nama, barimo Abdul Samad Labiu, akaba ari umunyanigeria, ni umuherwe mu bucuruzi. Yashinze BUA Group, ikigo gifite ibikorwa muri sima, ubuhinzi, ubwikorezi n'ibindi. Nawe akaba akora ibikorwa byo gufasha abantu. Afite BUA Foundation ndetse n'umushinga wa ACR Africa ugamije guteza imbere uburezi, ubuzima n'imibereho y'abantu muri Afrika. Hari Mohamed Dewji,
uyu ni umuherwe muri Tanzania ngira ngo muramuzi, ni umubillionaire muri Afrika, ndakeka niwe umuherwe wa mbere muri East Africa, niwe mukire wa mbere muri East Africa, nawe numwe mu baherwe bakomeye muri Afrika nyine, akaba anagaragara kuri Forbes, afite ishoramari mu nzego zitandukanye, ubucuruzi, inganda, ubwikorezi n'ibindi. Hari witwa Nagwibu Sawilis, uyu ni umunyamisiri, numwe mu baherwe bakomeye mu bya telecom n'itumanaho. Uyu rero uyu muherwe Sawilis niwe mukire wa mbere muri Misiri, akaba umwe mu bakire bakomeye cyane ku mugabane wa Afrika, afite uruhare runini rero mu mishinga y'itumanaho no gushora imari mu bufatanye mu bindi bikorwa bya Afrika. Hari uwitwa Femi Otedola, uyu ni umunyanigeriya, yigeze kuba mu baherwe bakomeye ba Afrika. Ibikorwa bye birimo amashanyarazi, ingufu n'ishoramari ry'ubucuruzi butandukanye. Uyu nawe ni umuherwe ukomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 14 w'abitabiriye iyi nama turahasanga Dr. James Mwangi, umuyobozi CEO wa Equity Group Holdings, banki ya Afrika ifite ibikorwa mu bihugu bitandukanye. Afite uruhare mu guteza imbere imari n'ubucuruzi muri Afrika, cyane cyane mu kubaka uburyo bwo kwishyurana no gutera inkunga imishinga. Hari Ellen Johnson Sirleaf, uyu yahoze ari perezida wa Liberia hagati y'umwaka wa 2006 na 2018. Uyu mugore ngira ngo benshi muramwibuka, yitabiriye iyi nama kandi yagiranye ikiganiro na Olusegun Obasanjo ku munsi wa mbere. Uruhare rwe rwari ugutanga ubunararibonye mu miyoborere n'iterambere ku mugabane wa Afrika. Hari uwo bita Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria hagati y'1999 n'2007 mbere yo kongera kuyobora indi manda cyangwa kuyobora izindi nzego. Nawe rero akaba yitabiriye iyi nama kandi yagiranye ibiganiro n'abandi bayobozi bakuru nka Ellen Johnson Sirleaf n'abandi. Umwe mu bagize uruhare mu guhindura isura y'ubuyobozi n'iterambere muri Afrika mu bihe byashize, uyu Olusegun Obasanjo. Mu mbabare gusoma amazina y'amanyanigeriya abakomeye cyane. Ku mwanya wa 17 w'abitabiriye iyi nama harimo Haile Mariam Desalegn, yahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia hagati y'umwaka wa 2012 na 2018. Yitabiriye inama kandi yagiranye ibiganiro ku munsi wa kabiri hamwe na Thabo Mbeki, aho bajyanye ibiganiro yagize ijambo atanga ku buryo ibyo bitekerezo bishobora guhindurwa ibikorwa bifatika ku mugabane. Hari Thabo Mbeki, ngira ngo mwese muramuzi, yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'1999 n'umwaka wa 2008. Akaba ari umuyobozi wa African Legacies Institute, akaba yitabiriye inama kandi yajyanye ibiganiro na Haile Mariam Desalegn ku munsi wa kabiri. Yamenyekanye cyane mu gushyigikira igitekerezo cyo kugarura African Renaissance ku mugabane. Ku mwanya wa 19 w'abitabiriye iyi nama turahasanga umuyobozi mukuru wa Rwanda Development Board RDB, Jean Africa. Mu nama rero akaba yatanze presentation ku iterambere u Rwanda rumaze gutera mu nzego zitandukanye ushingiye ku miyoborere n'igenamigambi. Nyuma yo kuvuga kuri aba bantu bitabiriye iyi nama, reka twongere tuyigarukeho mu buryo burambuye. N'umwiherero ugamije kurebera hamwe uko amateka mabi ya Afrika yahinduka binyuze mu kwitekerezaho, gufatanya no gushyira imbere ibitekerezo bifatika bishingiye kuko ahazaza h'uyu mugabane hagomba kugirwamo uruhare n'abanyafrika ubwabo. Umwiherero w'uyu mwaka wibanze ku biganiro bifite intego n'ibikorwa bifatika binyuze mu kwitekerezaho, gufatanya mu gushyira imbere ibitekerezo bifatika bishingiye kuko ahazaza h'uyu mugabane hagomba kugirwamo uruhare n'abanyafrika ubwabo. Umwiherero w'uyu mwaka wibanze ku biganiro bifite intego n'ibikorwa bifatika bigamije gukemura ibibazo by'ingenzi Afrika ihanganye nabyo muri iki gihe, birimo ibibangamira gahunda y'iterambere rirambye, ibijyanye n'ishoramari, ihangwa ry'ibishya n'ubukungu budaheza. Ku munsi wo gutangiza ibikorwa ariko Dangote yagejeje ijambo ry'ikaze ku bitabiriye inama, yavuze ko dukeneye abayobozi bafite intego, niba tutabagize nta kintu na kimwe twaba tugiye kubaka. Ayo ni amagambo ya Aliko Dangote, umuherwe wa mbere
muri Afrika. Habaye kandi ibiganiro bitandukanye birimo icyahuje Ellen Johnson Sirleaf wayoboye Liberia kuva 2006 kugeza 2018 na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria kuva 1976 kugeza mu 1979 kuva mu 1999 kugeza muri 2007. Nanone ku munsi wa kabiri umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Jean-Guy Afrika yagejeje kubitabiriye inama uburyo u Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu nzego zinyuranye. Ni gahunda yakurikiwe n'ibindi biganiro bitandukanye bigamije guhindura ibitekerezamo ibikorwa bifatika byungukira umugabane. Umunsi wa kabiri wasojwe n'ikiganiro cyahuriyemo Haile Mariam Desalegn wayoboye Ethiopia nka minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza muri 2018 na Thabo Mbeki wayoboye Afrika y'Epfo kuva muri 1999 kugeza muri 2008. Dr James Mwangi uyobora Equity Group nawe yitabiriye uyu mwiherero nk'uko twabigarutseho. Yagize ati mu gihe tudashoye mu mirimo itanditse ngo tuyigire yanditse tuzagira ibibazo, dukeneye Afrika yumva aho twavuye n'aho tugana. Muri iki cyumweru hari hateganyijwe ikiganiro cya Perezida Paul Kagame na Aliko Dangote kigaruka ku iterambere ry'ubukungu bwa Afrika, guteza imbere inganda n'ibindi bitandukanye bigira uruhare mu guteza impinduka nziza ku banyafrika. Muri Nyakanga 2025 ubwo abo bombi bahuriraga mu gikorwa cyo gutaha inyubako yagenewe ibikorwa by'imyidagaduro n'imikino izwi nka Zaria Court, Perezida Paul Kagame yashimye Aliko Dangote kubera imbaraga akomeje gushyira mu guharanira iterambere ry'umugabane wa Afrika. Yagize ati bamwe muri twe twishimira gukorana nawe n'abandi bayobozi. Hari inama bakoreye hano i Kigali, hari n'izindi nama nyinshi zizaba. Wakoze cyane Alhaji Aliko Dangote kubw'ibyo. Aya ni amagambo ya Paul Kagame. Yakomeje avuga ko bimwe mu byo ashima ari igitekerezo cya Africa Renaissance cyangwa Africa Renaissance cyangwa African Renaissance cyongerewe imbaraga n'uyu mukire agamije guharanira iterambere rya Afrika. Iki gitekerezo si gishya kuko cyavutse hagati mu kinyejana cya 20 bigizwemo uruhare n'umuhanga mu mateka ukomoka muri Senegal Sheikh Anta Diop, nyuma kiza kwamamazwa cyane na Thabo Mbeki wayoboye Afrika y'Epfo. Ni igitekerezo cyagutse kigamije guhindura amateka y'umugabane wa Afrika ukaba ahantu hari iterambere, imibereho myiza, aho kumenyekana nk'ahantu haba urugomo, ruswa n'ubukene. Kuri ubu Dangote yihaye intego yo kubyutsa iki gitekerezo afatanyije na Perezida Paul Kagame. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'inama ikomeye cyane yabaye mu buryo bw'ibanga, ariko nyuma yo kurara tubashakira amakuru tukaba twamaze kumenya ibyavugiyemo ndetse n'iby'inama, na benshi muri bitabiriye iyi nama nk'uko twabibagejejeho muri inkuru yose uko yakabaye. Inshuti bakunzi ba Pirate News TV, mukomeze mwane natwe mwibuka gukanda like kuri buri video yose mbanashyizeho. Murakoze cyane, murabagaciro kandi ndabakunda cyane.